via Kamal Kanwar online TV channel kajan gwasame bana rashame bana jaling rajabalin gwasame ta danen te South Sudan te kajan gwasame koran togre wika South Sudan koran shanong kum kirmi yadita kanaji Uganda gwasan nakan natin to kanako nakan Nuer kanasir rajabana kulaling jaw mishalat panan Emmanuel Jal janana gurno banywa yakel take a right mubumbum misha kwen mugoro de jaling kata dan te South Sudan take again kana yena dana sha yen Dr. Riek machar which kajuba and take a right to chalat to gurno banywa yakel mi jiram jidit ka Nuer online TV channel go reje en wo jinder je nyaka nasen ko kien ko de lertiti de kan chwa mala chu gwasnitin gor kon ken go de ko tin gor no jin subscribe bi notification bell bi de twine ka bi char bi ja kwing pinke bi comment ka bi jin nyaka ne ko kien ban shore ler ka mandana to ka jen gwasame rojen chalat gwasame Emmanuel Jal kan kono rede bana jang hay ken yamano kirma yadi chakor che tok no wal naka nasar gwade shen Nuer shak nakten naka gat no bogana ke chemical use the renal kene kume Uganda kill dini Uganda tin content jakoko yo chana mo chana jangat entama che nyoko jien che lawone re wika juba chakor ma che lawo to gwase dana chicken based dung asfele my o entipin Dr. Riek machar chikana nyoka mi nyenken keja bokan ke keren yale chana jangaje no chato ku na let chato kara jaf no kene witen kokien wona ke great upna state bok kan konin dangro ti gwaden chi unify force kam spele mayo kene SSPD aptin kontin kwa Kiir support gwada dan chika klaisten ke great upna state chana kalinga di diala tore wike so dan ke jen gwasame general tin tin kortin karwade telle mugwa mishkir ma yadi den lat ni medani tok dor en kejen le rame mishakula da Emmanuel Jal ken yambana jalat ka thoknath ka kor beje kwen ye beje kwen ka tok English ka do badanen che gor ka jen shi Emmanuel Jal jalare no shi engo yen Dr. Riek machar jeni yen Dr. Riek machar re which ka juba banjelinkel shi Emmanuel Jal jalare no yen Dr. Riek machar re which ka juba Kiir ma yadit a yere mala re which ka South Sudan Emmanuel Jal Kiir yere na mal re which ka South Sudan kelio shelar no enne na jen wo te kane to dwal kamal ne to lo kamal wane to jene kane to dwal ko de mal dar tin ka do bodien dwal kan ka jam kamal ne ko en mal chala do nongo luar mal nongo luar ko kuchemo mete mal teten shiriman chala de Emmanuel Jal la netin wan la ken enem guru mono dir lat la toga duno kirma yadit tillade kene jikware general ten content rewike South Sudan chicken mal chicken gor ajen menen yena man tam use kenen kor use kenen force ko gi kenen wo shika ko me ke chika kum Uganda chicken no rewike juba na mo kel mi nyoden wo ken chicken mal chicken gor dwal ken ko de mal darben an mal muluka je nete content rewike South Sudan la generally tin pinkir ma yadit o nge keneno mishi malche ben ba rach tuka ba jalat keno ba rama kam shonde ka baje kwed dioru mandana chelat mi jiram chu dior chelat baje yen ka dioru ka kujemo te kene te chajek lat te logan wo de mal dere ben ke lokano de ka kwed dior ken mit malte wana so ne to dwal ken ko de mal dere ten ko tamal katin nyod jen wo tello artetin te chiang palekatetin te chiang shunga tetin lo de yal buka rodi rich duno ko ne de ti let ken jek chikan gorno de mal daraben en Dr. Riek machar ten ajaramen gui kena en wo bika rodien gang ka jogde biken ko tok buga na nak en wo ba kulo kwena no Dr. Riek machar ajaraman dan en long mal ke kenetin konen kwa nala nak ken panken kenet continue pinkir ma yadit ken duer ken wa kum ken kapin ko ete ka Dr. Riek machar mo lokmal Dr. Riek machar tala mal mo lok Dr. Riek machar tere wike juba kel kake
du no gor ken no de ken de nyetin konen pin Dr. Riek Machar ken it konen shunkel ka Dr. Riek Machar de ken dial nak jen do badana gor keneje so kuje mo dol ken ko de mal derben cha roje mo cha jalat Emmanuel Jal Emmanuel Jal che nyoko ladine ba an do be shi ken nuere na keje ke my chemical e cha use a kenete to tin la de ni kirma yadit kel ke ji Uganda ko ngai kon me cho da lat rei wich kanasser no rei wich kalunga shuk no rei wich kawulang ken wi diala kontin chik bokten ke chemical boken gad nuore kie tor kie wang ken rei wich kelu wa namo emije ke use ken renal ko renal jen lakan kula boka je kel ke kum Uganda no ken it kontin shikor chikana to si espele mayo si Dr. Riek Machar ken panken to ko koro ko neno jin we gat tiene we kabom we jiwch civilian we kanak ngum nyot kabine ideal nyudo jenu jin chikor shiengo ko mite karam ngenya ngwata mo medeji loch dere jiloch ano ajen an Emmanuel Jal jenene ajene kirma yadit ajene shanganyam engo be ke wi mon kelio ke ka Africa no ba chemical ba je use ka civilian ajene kana menen so cha roje mo cha jakwen mo gor no beje nywaka yakel ka tok English ka do badan en cha kwen ke je beje kwen ye ka thoknath a shalat gwasa menen ka tok English arresting Vice President of South Sudan Dr. Riek Machar is a threat to peace and stability in South Sudan. I can see there are players in South Sudan that are afraid of peace because peace brings freedom of speech, freedom of assembly. Peace brings accountability and transparency and a great responsibility with it. The government is using Dr. Machar as an scapegoat so they don't face justice, equality, and freedom for all. Recently, chemical weapons were used to bomb civilians in Nuer areas as a form of intimidation and to provoke war. It is the first time African leaders use chemical weapons on civilians. We, the citizens of South Sudan, have responsibility to push our leaders to choose the road to peace. Peace is when conflicts are managed in a mature manner that the violence is prevented. Peace is building a school, roads, and hospital. Peace is farming. Peace is paying civil servant salaries. Peace is paying the police and soldiers their salaries. Peace is when the bill is full. Peace is clean water to drink. What is peace to you? Shitkama shalinga Emmanuel Jal ko concern longa tin kona lat karodian. Ko ngi kon Emmanuel Jal la jode la ja gor ko no ba jalinga tin kona lat karodian ko jode joje lungwi mon. Micha do che de la ba ja yin ngache gwanu no mo e serious. Ci mu ko larantema a general point de o budul wal bikalat budul gori bikalat benate ka kak a jana ba ne de konte la lari with ba ka mo ke yo ba ka ba salar ni ken ba ka pay anyo jana ba police ba mo ke yo ba de ni ba ka mo ke yo a jana peace a gwada dana shina tikriang mo ken riang tele kon mi sham ka de peace der ko benede so chela do ne yen Dr. Riek Machar a jana shi mal ka tele mal mi benung re wich ka so Sudan cha jo mo cha ja kwen Emmanuel Jal panan Emmanuel Jal men ngai kon diale mala joro la ja tobe kata dan de so Sudan der woni am kaja cha raje me cha ja kwen ko ba je nywaka nasin ko kien ka do bandan en de ngai ke jeno en tama so Sudan che te kamal so Sudan tela mal meten so Sudan take instability take insecurity mutok tin tama lo tela mal che men ngai kon diale Emmanuel Jal ledelong ashana mura jamat ka tayi dane chaje chenga je ka je re which ka juba me dane ngot 2013 kana network me between 13 bakulo to Emmanuel Jal chaje kebene lora bank ka chaje do chala ne re torbiel dan ka je ka chuk a jang cherlat ka BBC rajmo a jomi chalat dan ka je a dinye ka wer lora bank ko je ne Nuer jen do be dan e chaje de nakaja mene me chinamo chatwok me Emmanuel Jal che bjien chaloch re wije dane teten wi mona do dien Emmanuel Jal che nyogolo joko ken ko run titi me chala den wote mal teten me chalo jok che gorno be ven be jolat ki bo tore wi ke juba
mo nyu de jenasa no gwane mal latitin me shalat chaje peno ledangu leda konsede ke juba charo ke kwide so nyen ka dialo de so sudan de takamal ba take nay ti chije nogono de Emmanuel Jal de mal de jalat anyokon kuma shamal chije gor en ramuro ke kwimal ka ajin rami lakan alar you are against them for no reason you are talking about peace. They will be against you when you did that. Michel no malaritin. They don't want to hear that. Go take it to chicken. Let's say Ramogwan duer la jagoro and radi and beja jako butine. But today we can more. That's what they do. One duer la jagoro and around by the drug road a kill. Ki beja matin. So men chala de Emmanuel Jal ko condemn ni self came a yadit kata dana she Dr. Machar che yen kaja la de jagwano yen Dr. Machar telemal benongre weka South Sudan janana gorde nyaga yekel me jiram didit kanwar online TV channel naga je en go jender yi nyaga nasin ko ken balle je kala radin biatemal bye bye